leitung mun tuam ma Zomi nu le pa ule naw akwa ma pe dam mo chin ZNTV Kaalsim Thuthak Taangkona live program panin ong muak ki king ke kamin lia go lo niangi hi ZNTV tanu te man la na tuam to abeisa khali sung ZNTV Kaalsim Thuthak Taangkona akito nga hi a hi zongin tu akipan ahun hunin ong kizam to ki kading chi theisak na ong bol tuni khadau kha som le thum tu le som ni le thum lai thai ni kong tang ko ding Thulu som le khat ki hel ding hi Amasayan tuni October som le thum ni pen Zomi te aksipi khat a hi Reverend Dr. Chindau kham sia dau khamin ongin mama ami pi te leitung pan ong pai san zo kumsom chin ni a hi manin eid in nga in iphok mama hi India Zomi te pan pi na sumnga update India gam Manipur boina to kisai ZIUS min to pan pi na sumnga thakteng update ong bol ning som thumlali vapwal Asian market Tulsa Oklahoma dollar tu le zanga som thumlenga tungjang in kwan Tulsa dollar zanga som thumle guk Zomi Bethel Church Portland Oregon dollar zathum som thumle segi pa pau khochin te in kwan gamlai khomi te dim sakol lampan USA Chicago ateng dollar zanga som thumle giat Indianapolis Zomi Baptist Church IZBC dollar zani som thumle kwa Zomi Laizom Christian Church ZLCC popi pan dollar tul khat chi bangin ong pikhya wa tuni chang sumnga vek pi gom dollar tu somli le tu kwale somni le sagi le sen somli le giat kinga ta hi ibyak pasian na pikhya mi mal in kwan biak na pol pi le ki pol na khem pe za dong in ong thu sakik ta hen FGAIM kumsom le gukchin na le akhat veina homecoming poi pi nuam takin lo ching US gam Tulsa khopi bulphu tuipi gal kai Zomi te sunga mega church in nei masak pen le popilian pen khat a hi Full Gospel Assembly International Ministries FGAIM polpi intek na to abeisa October ninga pan ni giat ke ka sungteng nili sung Tulsa khopia FGAIM polpi phu zo kumsom le gukchin lungdam ko na le akhat veina FGAIM homecoming program thupi takin nei u a lo chingma ma chi thu ki za hi Tutung homecoming program US gamsunga state tuam pan FGAIM polpi somleni stepan siate polpi mi te bana Myanmar FGA pan siani le Australia pan siama khat chi bangin ong pai theiwa pasian thusin na khatle khat kilomta na pasian phatna FGBTC sangzote boy piang na hun thu pi mama zangkhom theiwa hipoya akihel kha khem pe bana online pana en kha khem pe win thang kenga mama chi thu gi za hi FGA polpi pen abesa tu le zakwale somgia le sagi kum September kha somle thumni in yanggong khopia Reverend Dr. Adam Swan mung siamung tong te in kwan makain mimal nga te in pasian muan na to ong patkhya du polpi hi in tu in kumsom thumle guk chingta hi tu sa FGAIM polpi pen abesa October sagi tu ni le sagi kumin mimal somni te to aki phut polpi hi in kumsom le guk chingta hi tulai tak FGAIM polpi in kwan zathum le som yat pha in ami malin tu le zanga som sagi le kwa phatau hi tulai tak kolgam sunga FGA apolpi in zale som le sagi omin kolgam polama USA le gam tuam toma polpi mun som le giata omtau hi FGA polpi pen pasian gamading bana minamading akisab hunin lungkim huai taka maung pangden polpi te zonga hi ibyak pasianin siamung tong te in kwan akipan leitung buba FGA polpi mi khem pe thupa pia in ong phung ching sak sep sem lai ta hen itanon kay di nga biyakin takan ki sarunga kumsom sungina millions na ben million kan no millions so man biyakin takan ay ni ireni ki tan ni mida mikap milung le ko ate hedem na nga na mo ni dai mo nei pasian to ki gam na mi de pasian ko ba ang
na atan na mo na hin panin misong enday liang baite at kihuna mo di ito kanong siyang samang tampidak leitung mo ba ikakyahen na leitung mo ba say sulong dam na kasanayo tampidak asap kay na rin ang ikakyahen na po albini o kanong siyang na ibiyakin tulisong pa pasiyan ng pal na ang suwang nang le bekhe mai leng audi be ko om to ki bite ina na bud be kong la be di be wa yun ibiyakin ni sa do kum som patay hi kum som sun pasiyan ni ibiyakin sunga thupa tambi tang sang sakhi pasiyan tate manila iani na siyagi ang ilong pasiyan suwang bangyam say sugali ema say sugali suwang tunga kapol bilam digi kapol biya dia inalesi sana piabe say sugali leitung buba tu nile som nile thum kum khodo kilimbol mama Kogam sung ko hunsia na tampi kom kala yangun khopi bulphu Central Zoma ste maka inato abeisa September som thumni in TBCY biakina khodo pasian phat khop nale lasang na hun thupi ma ma ajang theiwa mi pi te lo ma ma in biakin sung dim ji ja hi to hun sunga zomi te sunga imwani swan musician te lasak siam tengin pasian phatna zogam ngai na la te sa in thakinga ma ma hi Central Zoma ste maka ina ma to makai hi thei sun sun teng musician tele global Zomi idol kidem na top 5 teng zong Zomi le zogam ai na u to vaitam pinusia in Singapore le Malaysia gam te azin lai ta ku hin October ni gya ni a Zomi in kwan Singapore intek na to akibol khodawa lungkim hoi takin vaki health heu hi tu lai tak Malaysia om lai ta ku hi in Malaysia Zomi khodo chiang in zong ong zai zia zia dingu a hi manin lo phoi ma ma hi to ba na Zomi te te na le tungam tuam to ma zong khodo tu ni le som ni le thum nopchi le thupi takin ki bol hi adyakin Australia gama Zomi te minam vaya khanglo kisat swa ma mau a khotom to ma Zomi in kwan in tek na to ki bol zia ze in nopchi in pi ching thei ma mau hi tuipiga kai Zomi te itam ten pen na USA gama zong jingchang October som le li tu ni le som ni le thum ni chang in state tom khotom to ma na set again ki bol zia zia ding hi to te sunga Zomi te khopi Tulsa azong Zomi in kwan Oklahoma ZIOK ki polna intek na to alamdang dewin outdoor 12 pia ki bol zia zia ding hi amun ding hi le Titan Sport and Performance Center 101 East 81st Street South Tulsa Oklahoma 74132 hiding hi khodawa item tampi kinai a hi manin lo phoi ma ma hi ake healthy item a hi le khodo cup tu peng kidem na table tennis chinlung ki mol na chi te le fashion show kidem na nupi mel hoi kidem na chi te ba na Zoma Tulsa makai te vai hom na to concert thupi ma ma jong kinai ding hi to hun sunga Tulsa khopi sunga Zomi la siam music siam tom te in ong zai zia zia dingu hi to ba na call an zo an limma ma te jong ki zuak ding hi a hunding pen jing sang nai giat pan ki panin tuk pen ki mol na ki pan ta ding hi Tulsa khopi le akim na ya Zomi akwa ma pe pai khomin ingei na khodo amuak chiat ding ZNTV panin I na le zata na liam pi to kongzanu hi Zogam Thuthang moto to asia thalmol khwa te tirima mopi in pol khat va payu hi October ni sagi tunil som ni le thumni mopia paiteng cycle pol khat le moto khat to tidim pan thalmol zwanin acha nau lampi philnak le thalmol ki kala moto lamkhanga kya in to asia wa atunga tuang mi gukteng avekun ongnu siaw hi to ongnu seteng a hi le RC polpi ni EBC polpi ni le SDA polpi ni hi in avek pi un me guk pha hi thalmol khwa hausa upate polpi sia te makaina to aluang hom teng uzong vuina ki nei thei khin chi thu ki za hi amau te ongnu sian na hanga ada akap inkwan pi chia tu ibyak pasian khasyang thoin hedem na ongot sak chiat henla zogama hebang to asian na ong pian non lo na ding thu ngen chia ni
CNA ten Zomi khat thuam lo pi in wa abesa October nili tunile som nile thumni in tedimpan lai tui khwa a mopia apai kagen khomi tedema teng naw pangkhat lai tui khwa a CNA te mi sagin athuam lo pi in lai tui gam sunga vogo pu chi thu ki za hi CNA te wangna limliam ma hi manin tedim zatawa ki puaka zatawa CNA te wak chingam lawin cycle ki bunga liamin ki genu chi hi zomi te galian pen CNA te zogam sunga hi banga ongong tatzelu pen zomi mi pi in poi ki sama ma hi kumsom lagiat nuai lakidem na ki bol zomi te sunga yang tan pi mama pasta chin kim khai siasi ke khai vai home siam na to kumsom lagiat nuai sia lakidem na grand final abesa October ni sagi tul ni le som ni le thum ni in kalimiwa grace biakina nopchi le thupi takin ki bol hi grand final a top gyat teng ki demu a thuken ja hi le mai kimi sige khai le Peter Wright te ong semu hi lakidem te hi le numei vi ve hi in siam thei chiat mama u hi tu tung kum som le gyan noi se lakidem na a anlang khomi naw lakbe anlang le kolpia teng pa nang khan sang le nu chingdei bungte tanu u pen lia san ho in winner akhan na onga hi manin ZNTV panin lungdam pi na lian pi po akhi lia san hoi ane lai maswan khempe a ibyak pasian in lo chin na ong musak to in ama gama ding tang jai takin ongja saksem sem ta hen to bana hi chibanga khohun siat kom kala mi pi te lungsim thadim theina dinga wang hom khia sia si ke khaile ama pan pi khempe za ta na lian pi pya hi Zomi Cultural Center ZCC in Piding Swangphum na hun kizang abesa October ni kwa tu nile som nile thum pi jing Monday jing sang nai sagi le alang hunin Zomi Cultural Center building lamna ding Swangphum na hun pu TJ lanun tluanga MLA Champhai South in Vengthar Tlang Nuam Champhaya nei hi Zomi Cultural Society ZCS Mizoram Hanchiam na to hi Zomi Culture Center pen NEC fund rupees lakh zali som sagi legiat to akilam hi in tu in foundation chiang ki jota hi bulhong patsaka akul le kitang sambanga zoom kong mang konga ahan chiam pa ti thang president ZCS headquarters Mizoram tunga kilungdam ma hi songphum na hun pen pu James Larin chana deputy commissioner champain makaya reverend Daido thang executive secretary ZBC in hun amna hun zangin party thang president ZCS headquarters in Thutomgen na ni hi huna kumpilampan official le minam makai som gukwal ki hel theu hi Zogam tangwal ten gamwan na nei Zogam tonjang khopi bul phua Zogam tangwal ZRA Eastern Command te in tonjang gam hom sunga phai tu lungtak le khutom toma pai koi in ZRA EC tuble ngimte Taangkona vanei theu hi hilimte penzogam tangwal te phaitu khwa apai nau hi in phaitu khanu khopa nungak tangwal te nom thema ma chi thu ki za hi US Tulsung Thuthang US Secretary of State Anthony Blinken Israel gam October somlani tunile somnile thumni in Vagina US in Israel te to khutkilena kiptak adin na dingle akisambang bang teng hu ding in king sa in hi na tangko khya hi US Speaker of the House Mr. Kevin McCarthy abesa October ni thumni in ahang tom to apan mun pan akikhol sakna hangi tuni dong US in pi nuainung makai nei zo nai lo hi Israel gam Hamas ten adona a Iran ki gol hi chi ki mukhia hi manin US in Iran a hu na ding dollar billion guk pen kidin khol phot hi chi in Deputy Treasurer Secretary Wali Adeyemo in October somlani tule somnile thumni in gen kya hi Israel Hamas gal ninga sung etkik na thupak pu khompau Hamas ten ami mattengu akha masya Gaza khopi tui mei datsi ke pelodinga jusa mei khut in aphi pan ipan danin atung anwai pan kisim ding hi chi in Israel ten tangko khyau hi tobana Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Hamas migilo campe pen misisa hi u chi in gen khya hi kamal dang khatto gen hileng Hamas campe kwama
hing khoi lo ding achi na hi US Secretary of State Anthony Blinken zong Israel atun phedin White House panin Israel Hamas galwaya kwamain amed ong dok khakeun chigya pu hi ahi manin khamul gamteng me khub dim dia mo hi leitung kiuli pan Israel khangno te galdo ding in agamwa achi aki zia zia wa US pan achi ading mi zani som nga te waleng ticket ding amin gen nom lo jumi haw khatin October ni kwa tu ni le som ni le thumni in leisak ziaw hi news akibol lai tak Israel lam misi tule zathum chingta a Gaza misi tule zangale som thumle sagi chingta hi Hamas te galdo ki patna Southern Israel Music Festival panin Hamas ten amat khak le atha teu Israel gammi te bana leitung gam tuam gam som ni le thum pan gammi te ki helwa to sunga US gammi som ni le nga si in som le sagi mangthang lai chiu hi to gam tuam te laka Asia gam panjong gam pol khat ki hel hi thai te atam pen hi thai te mi som ni si in som lali mangthang lai chiu hi zanita kin Israel gal van leng te in Gaza gam mun jasagi som nga bom khia du hi himun te pe Hamas miglo te bukna leinuai ko hom tunnels le gal kap huwa Hamas te galvan koi khop na mun pi te le building te hi pi pen hi chiu hi US kumpi in galvan leng pua tembo pi worship apuak bana van leng pi te to US ball galvan pol khat Israel gama nombe be lai hi tulai tak US Secretary of State Anthony Blinken zong Israel pan zin kheki hin Middle East Muslim gam pol khat ahi Jordan Saudi Arabia UAE Qatar gam te a khwalzin zom swakin Palestinian Authority President Mohammed Abbas to zong ki muthei hi tu in Jordan gam tungta a Jordan kumpi pa Abdullah to ki mu hi Iraq mi pi in Gaza mi pi te thuangna te thuak pi na in Baghdad khopi lai zanga lungpho na nei hi Muslim gam pol khat hi Qatar Turkey gam Istanbul khopi te le muntuam to ma zong lungpho na nei zia zau hi ibyak pasian in Israel gam le ami pi khem pe ongke bit sak hen la Israel gama zomi pasian na se ma apostle nukhan sangka a sia tuang pule zomi zoswan khem pe zong ongkem bit ngeta hen leitung ki molna thuthak te thupuak pu enlian pau hongtung ding tul ni le som ni le li chiang in European Championship Euro zong akichi mi pol khat bangin FIFA World Cup sanga munop asak zoku kumli halin khat veita ki bozel Euro 2024 omkik tadinga Germany in Zindo in Texem dingu hi to huna ki helding in Europe gam sunga teng qualifying aneu ki zom zelin abesa October somle ni tulni somni le thumnia aki mol kha pokhate en sukni Spain le Scotland te na setakin ki suiwa Spain in ni bem to zo hi Turkey le Croatia te na setakin ki suiwa Turkey in khat bem to zo hi Albania le Zekte nesetakin kisuiwa Albania in thumbem to zo hi Norway le Cyprus te zong nesetakin kisuin Norway ten li bem to zo hi Hongtung ding tul ni le som ni le gukchiang FIFA World Cup omding to kisai in continent tuam tuama qualifying kisuin abesa October som le ni tul ni le som ni le thumni in Asian qualify to wana stadium jangkong kolgama Myanmar le Macau te na setakin kisuwa Myanmar in nga khat to zo hi kolgam selected ahi swan lamang zong oma ahi zong in Myanmar in nakzo bilbel hi manin swan lamang seed ballin toldam sak phodu hi FIFA World Cup tul nile som nile guk South America continent qualifying kizom towa abesa October som le ni tul nile som nile thumni in Brazil le Venezuela te na setakin kisuin khat to kisike mu hi Chile le Peru te na setakin kisuiwa Chile te ni khat to zo hi Argentina le Paraguay te na setakin kisui nau Argentina in khat bem to zo hi Bolivia le Ecuador te na setakin kisuiwa Ecuador in ni khat to zo hi Colombia le Uruguay te na setakin kisuiwa ni to kisikimu hi lungdam tuni thutangkona hiza ongne hining aton tunga ZNTV thaung pia ka zomi pi khem pe tunga lungdam ma ing kekamin dia golo niang hi zomi khem pe khado zat nuam happy khado